Ingabire Victoire yasubiye imbere y'urukiko ubushinze cyabo byita ubutesi. Ingabire Victoire umuhoza yabwira urukiko rukuru rwa Kigali ko atiteguye kuburana urubanza mu mizi kuko hari impamvu enye zirimo no kutabasha guhura nabo bareganwa ngo abashe gutegura neza urubanza. Ubushinze cyabo bavuga yuko ubwo ari ubutesi bukabije cyane. Ingabire Victoire yongeye guhagarara imbere y'urukiko impaka zikomeye zivuga ku burenganzira bwe bwo muri gereza kandi nanone mu rukiko rwa rwuzi impaka z'amategeko ibisobanuro by'abanyamategeko ndetse n'ibitekerezo bitandukanye hagati y'impande zibana n'urubanza. Ingabire Victoire yongeye kwitaba urukiko mu rubanza kurikiranywemo niburanisha ryagaragayemo impaka ndende ku burenganzira bwe mu gihe afungiye muri gereza, aho we namwunganira avuze ko ibibazo bikomeje kubangamira uburyo ategura urubanza mu gihe ubushinjacyaha bwavuze ko ibi byose bidafite ishingiro ry'amategeko kandi ko bidakwiye gutuma urubanza rusubikwa. Mu ijambo ry'imbere y'urukiko Ingabire Victoire yagaragaje ko hari ibintu rwose abona ko bikomeje kumugura mu gutegura urubanza rwe ko bikwiye. Kimwe mu byagarutseho ngo nuko atabasha guhura nabo bareganwa ngo baganire kandi bategure hamwe uburyo bwo kwisobanura imbere y'ubutabera. Yavuze ko badahabwa amahirwe yo kuganira nabo bafatanyije kureganwa bituma rwose atabasha gutegura neza ibisobanuro n'ingingo zigomba kuzifashishwa mu rubanza. Yongeyeho kandi ari ikibazo cyo kutavuga n'umuryango we, avuga yuko uburyo bwo guhura cyangwa se kugirana ibiganiro n'abo mu muryango rwose bikiri imbogamizi. Ikindi kandi Ingabire yagaragaje n'ubuzima bwa buri munsi bwo muri gereza. Yabwira urukiko yuko hari ibikoresho by'ibanze bikenerwa buri munsi ariko bitakiboneka uko bikwiye. Mu byo yavuze ari umuti w'inkweto ndetse na pomade yifashisha ku ruhu. Yavuze ko ibyo bikoresho rimwe na rimwe biboneka ubundi bikabura, binavuga yuko rwose bidakwiye ku muntu uri gutegura urubanza rwe. Kubwe nubwo bishobora kugaragara nk'ibintu bito ariko kandi ngo bifite uruhare mu mibereho ya buri munsi ndetse no mu mibereho myiza y'umuntu. Mu bindi bibazo byagejejwe imbere y'urukiko harimo uburenganzira bwo gusenga. Ingabire yavuze yuko atabasha gusenga uko abyifuza, asaba urukiko rwategeka ko yahabwa nibura uburenganzira bw'ibanze bwo gukora ibikorwa bye by'idini. Yagaragaje ko gusenga ari uburenganzira bwa buri wese kandi ko bukwiye kubahirizwa no mu bantu bari muri gereza. Abunganira Ingabire nabo bagaragaje yuko rwose ibyo bibazo atari amagambo gusa ahubwo ko ari n'inyandiko zabyo zandikiwe n'inzego zitandukanye. Kwitwa Maître Gashema yagaragaje ko banditse amabaruwa menshi bagaragaza izo mbogamizi. Yavuze ko harimo n'urwanditswe tariki ya 18 Gicurasi 2026, urwanditswe tariki ya 2 Kamena 2026 ndetse n'urwa tariki ya 11 Kamena 2026. Ayo mabaruwa kandi ngo aragamije gusaba yuko haboneka ibisubizo ku bibazo Ingabire agaragaza. Maître Bikotwa yavuze yuko abona ko nta mpamvu yumvikana atuma Ingabire atemererwa guhura nabo bareganwa kugira ngo bategure rwose urubanza neza. Yagaragaje ko abantu bareganwa ariko ntibona amahirwe yo kuganira bishobora kugira ingaruka ku buryo bitegura kwisobanura imbere y'urukiko. Ku ruhande rwe Maître Gatera Gashabana asabye urukiko gukora igikorwa kidasanzwe. Gisabye inteko iburanisha ko yasura igororo ririmo Ingabire kugira ngo amenyekane ukuri kwabyo ndetse nafatwa ingamba zibikemura kare. Mu gihe kandi uruhande rwa Ingabire rwavugaga yuko hari ibibazo bikomeye bikwiye kwitabwaho, uhagarariye ubushinjacyaha yavuze yuko ibyo byose bitari impamvu z'amategeko zatuma urubanza rusubikwa. Yavuze yuko iby'Ingabire n'abanyamategeko bagaragaza rwose ari amarangamutima gusa. Mu magambo akomeye yakoresha imbere y'urukiko yagize ati ntabwo ari inzitizi zatuma urubanza rusubikwa ahubwo n'amarangamutima n'abanyamategeko be twakita rwose nk'ubutesi. Yakomeje asobanura ko yagerageje gusuzuma impamvu zose zatanzwe ariko ko nta tegeko yabonye ryaba ryararenzweho na rimwe. Kubwe kuba Ingabire atarahuye nabo bareganwa ntabwo ari impamvu ihagije yatuma urubanza rusubikwa. Yavuze ko ikibazo cyari kuba gikomeye ari uko yari kutabasha kuvugana cyangwa se guhura n'abamwunganira mu mategeko, ariko kubera ko abanyamategeko bashoboraga guhura nawe ubushinjacyaha bukabona yuko nta kibazo rwose gikomeye gihari. Ku ngingo yo gusenga ubushinjacyaha bwatangaje yuko amategeko yose yo mu Rwanda yemera ko abafungiye magororero bagira uburenganzira bwo gusenga. Bwimeje ko iryo tegeko rihari kandi ko nta gahunda yo kuribuza abantu ihari. Ubushinjacyaha kandi bwanagarutse ku kibazo cy'umuti w'amenyo ndetse na pomade y'uruhu. Bwagaragaje ko ibyo bintu rwose bidashobora gufatwa nk'impamvu z'amategeko zatuma urubanza rusubikwa. Bwongeyeho ko igihe umuntu arwaye cyangwa se akeneye umuvuzi afite uburenganzira bwo kubona umuganga. Mu rwego rwo kumva neza ikibazo umucamanza abaje neza Ingabire inshuro yumva zaba zihagije kugira ngo ahure nabo bareganwa. Ingabire yasubije ko nibiri inshuro zaba zihagije kugira ngo bashe kuganira ndetse no gutegura urubanza rwabo neza. Umucamanza kandi asabye abanyamategeko be gutanga inyandiko zerekana ko bandekeye gereza ndetse n'izindi nzego zibishinzwe basaba yuko yahabwa ayo mahirwe. Nyuma y'impaka ndende hagati y'impande zo mu rukiko no rwase rutanga umwanzuro wa nyuma kuri kino kibazo, ahubwo rwase rufata icyemezo cyo gusubika iburanisha mu buryo butunguranye. Inteko iburanisha yategetse yuko urubanza ruzakomeza kuri tariki 16 Kamena 2026 saa 5 za mu gitondo. Ni umunsi utegerejwe n'impande zose haba Ingabire ndetse n'abamwunganira, ubushinjacyaha ndetse n'abakurikiranira hafi urubanza. Iburanisha kandi rya Victoire Ingabire ikomeje gukurikiranwa cyane kubera uburemere bwaryo ndetse n'impaka rikomeje guteza. Mu gihe uruhande rwo rusaba yuko abaho kubahiriza uburenganzira ruvuga yuko mwe namwe butubahirizwa uko bikwiye, ubushinjacyaha bwakomeza gushimangira ko nta tegeko ryarenzweho kandi ko urubanza rukwiye gukomeza.
Icyungo abantu benshi bategereje no kumenya niba ibibazo byagaragaje bizafatwaho umwanzuro cyangwa se niba urukiko ruzemera ko nta ngaruka bifite ku migendekere y'urubanza. Kugeza ngo amaso yose ahanzwe ku iburanishwa riteganyijwe tariki 13 Kamena 2026 ari nabwo hitezwe indi ntambwe nshya muri urubanza rukomeje kuvugisha benshi. Ngaye ngo kuri bya Victoire Ingabire Umuhoza mbabwira ni karagace mbwini Obi Time News naho ngenda cyari mwe Nyabari Obedi mwumvaga. Obi Time News.